Просто я хотел свернуть. Вы остановили меня здесь. Тяхно, что передвиженияға движение мешает плюшным я тоқтадым. А сколько там машин до этого стояло? Я видел 4 машины. Мен қачен тибеле қашып кетейін деп келдім. В смысле қашып кетейін? Патрульканы көріп тұр тоқтап қалдым. Еркекше. Патрулька келіп тұр алдыңа. В смысле еркекше? Еркекше это... Тоқтап қалдым көрдің? Тоқтадым меня. В смысле патрулька? Ты что патруль? Я до этого остановил. Топқа берсем жетмек пе? Один вопрос. Топқа берсем жетмек пе? Жетмек. Спокойно жетмек. Ну вот, сен топқа бердің бе? Спокойно. Жоқ, топқа бердің бе? Ақырынан кетіп баратыр. Ақырын кеткен жоқ, мен здесь остановил. Вон водитель. Ошо, сен мен машинаңды маска ішіне бербеді анда. Вон водитель. Ошо маска ішіне бербеді, машинаңды сайын қалдырау. Бареке, нормально шықпайсың мен бұл. Я здесь остановился. Я қашқан жоқпын мен. Ты мне предъявляешь то, Не, что... ичол айдап отырсың. Ошоны айттым. В смысле ичол айдап отырсың? Неге ичол айдап Ты жүрөсүң? сначала ішкенін докажи. Сейчас докажу я. Наркологию поедем. В смысле Наркологию. Перегар стану атам. Может, у меня духи такие деген, Сен что за насилие? Отырбайсың, қана отырбайсың. Портал келсін, порталмен кетемін. Отырайын деп, байкеңді Портал наркологияға алып барбайды В сені. смысле портал Портал наркологияға Вы алып знаете барбайды. что? Ну ключи. Ключи отдайте. Отыр члени. Что за насилие? Это один раз. Ну, пожалуйста, вызывайте, что хотите, но при этом вы сейчас алып кеткен. Просто оставьте. Просто оставьте. Яғни отырам деп отқаның бля. Отыр давай. Так, порвешь, брат, ой. Порвешь. Порвешь ты. Порвешь. В смысле голдров хочешь? Отыр давай. Отыр. В смысле? Отыр. Просто отпусти. Давай, гирче. Отпусти. Гирче. Отпусти. Гир давай, отыр. Отпусти, де. Қойырып қой. Қойырсың өрен? Бурасы мен. Мне төртінші кетті уже. Четверо на одного. Дим, атын кел. Проблем, пожалуйста, проблема болса проблема. Отырбайсың бе? Отырып қойды. Телевидение вызовите, пожалуйста. Отырбайсың. Телевидение. Это телевидение. Отыр. В смысле телевидение? Портал бы что-то. Телевидение. Тебе. Отыр. Келет. Сегодня плохо телевидение. Можно лед покажи? Смотрите, они беспредельничают. Давление готовят, бутын ультурды. Действительно, я просил просто телевидение позвать, чтобы это все было документально. Келем, отыр. Не знаю, либо по закону просто, но они так, не знаю. Фамилия, скажи свою. Занспрыг. Нет, по телевидению скажи. Вот именно он об двери машины. Вот мою ногу. Брат, сильно. А ты не подчинялся, да? В смысле не подчинялся? Я вас просил полчаса сесть, посадить меня в машину. Отыр дегенде отыруш керек. Келем, сопротивление кылбай. Нет, свою фамилию скажи просто. Гражданин как-то, милиционер. Старшина. Вот. Давай, отыр кем. Нет, ты мне ногу покалечил, просто представьте, пожалуйста. Отыр дейм. Ну какая разница, просто представьте, пожалуйста. Жетон 0,15. Мен тартып көрдүң бе? Вот просто представьте. Отыр дегенде отырбайсың. Отырасың мен отырбайсың. Мен телевидениені чықыр дедім. Чықырдық, отырбайсың. Представьте себе. Отыр жаныңда болом кечке. Сеянчиком на добрую возвращение получил гонка распределяется. Куда? Там бензина нет, забирайте это. Айдоочусу патрулчуга баш бербей Lexus'тун ээсимин деген жигит мыйзам талаптарына моюн бергиси келбей тартип сакчыларын бир топу арага салыптыр. Ак түстөгү Lexus жол тандабасты башкарып бараткан айдоочудан алкоголдук ичимдиктин жыты-жыттанып, кайгылуучулар аны наркологиядан текшерүүгө алып жөнөөрдө каршылык көрсөтүшкөн. Жигит машина отырбайт. Башты ийбейт. Жанында дос экен. Жанында бул пассажир болуп келет да. Машина ушул жигит экен. Бул рулга отуруп түшпөйт машинасынан. Рулда ким келди? Рулда бул бала да. Машинага отурбай ма. Бир жарым сааттан бери алышып атат. Анан силерди ошентип чакырдым. Кайсы жактан бери алып келдиңиз? Мен жарым саат Биз мына тияктан токтоткон учурда ушул жерге келип анан токтоп атат да. Келдик, мына патруль машинамен жанына келсек. Машинеге мен, для сведения, машинеге мен жарым саат бурун. Машинага отурбай мына. Машинеге Экипаждар чакырган атайынчы. ачып койчу отурган жүрүп Машина отуруп араңга отуруп атат. Силер келгенде отуруп атат өзүчү. Бьют, да что-то, насилие применяют. Сиз ичип алдыңыз беле? Нет, у меня есть немного, но не скажу, что аевай гоптер. За рулем келдиңизби? За рулем келгем, пожалуйста, по закону отвечу. Но они слишком много сделали, бутнул. Сындырды, меня покалечили. Вот. Мойнымды кыстаивать, чересчур. Много всего дозволяют. Ключи отдайте, бензина нету, эвакуатором забирайте, пожалуйста, дайте ключи.
ключи На отдайте. штрафную стоянку. Вон водители забрали. На штрафную стоянку. Sizniki bu mashina. Моя машина, меники, бензин жоқ. Эвакуатор. Qanday ichgan kishiga aytib qo'ymiz mashinani ishda. Al içken емес. Ichgan bo'lib qo'yib. Hadi менен көрсөтөт. Врачтан көрсөтөт. Ключи отдайте. Алло, алло. Ключи бербейсиңер, пожалуйста. Портал келгенден кийин портал келгенде ключи алдым. Они ключи еще силайте. Мы ничего не... Дайте багажник на что-нибудь взрать. Братан. Ключи отдай, вон же водители забрали. Не, я подписал, что гайда чигел удасы, да? Я. Вот, ты вас гайда чигел удасы. Досунун унаасын башкарып бараткан жигит мастыкты аныктоочу жайга келгенде анын спирт ичимдигин ичкендиги тастыкталды. Нарколог кызматкерине буту ооруп жаткандыгын айтып, ал жагында текшерип берүүсүн өтүндү. Можно просто ноги тоже проверить? Ну это в травматологию. Они отвезут или не должны? Я не знаю. Просто, ну я же, получается, они не отвезли, они мне щетки задали. Может маленький, может пошли при этом. Я просто телевидение называется. Они силу грубую, очень грубую все-таки видят. Я вот здесь отметила, а это так в травматологию ничего. Видно, не видно, они me защемили. Не знаю, может не видно. Может чипкать, не знаю. В смысле, ну уже защемили? Уже не знаю, то что уже. Патрульчулар рулдагы адамдын мастыгын тастыктап алышкан соң кайрадан унаа токтоп турган көчөгө келишип, Lexustун ээсимин деген жигитти отургузуп алышып, айыптөлөөчү жайды көздөй багыт алышты. Gel bakayım, canınızı otur alasın. Gel aç. Ne? Özüne değilsin. Haydi. По пути мен травматология штаб қосылады машинадан чаттан. Ben oturayım. Ма Щербакова распус. В смысле Щербакова? По пути Щербакова? Щербакова потом штаб қосылады. Жоқ, у меня денег на такси нет. Пожалуйста. Ушербин, пожалуйста. Я прошу меня, я қарып отырам. Сен бензин кетпеле, уақыт уже кеткен. Жоқ, нарқын демей отырам. Нарқын потом. Патрулька штаб мен. Штаб қосыларды? Травматология. Травматология барасың. В смысле? Штаб қосыларды? Бұтын не жан шыған, жан чолпы мне мойның албайсың. Немен кетеді? Травматология штайсың? Гел бай контролы шол. Не чувствуй себя так. Унаасы убактылуу токтотулгандан кийин Кожонтаев Рахатбек Кемелевич аттуу мас айдоочуга карата административдик протоколдор толтурулуп баштады. Ал буга чейин да унаасын жогорку ылдамдыкта айдагандыгы үчүн патрулдук милицияга айдоочулук күбөлүгүн алдырган экен. Кайсы журналист? Он $10 был превышением 53 км. Патрульчулар эки достун жол тандабасын айыптөлөөчү жайга камап бүтүп, окуянын башталышында рулда отурган айдоочуну алып кетерде жумуштарына тоскоолдук жараткан Lexustун ээсинде бөлүмгө алып бармак болушат. Бирок досуна болушкан айдоочу караманча каршылык көрсөтүп туруп алгандыктан ал кое берилди. Неге тоқтып жетерсің? Болбайтан. Нұрлан. Андайша болбойт. Қандай ал кете берсін? Не, водитель берген не қалды? О, водитель мен. Барбадым ғой. Видео не монтажировать. То, что сняли в полном размере, дадите мне копию или что-то там. Биздин эфирге ылайыктуу монтаж болот. В смысле монтаж будет? Монтаж будет, это же не котируется, значит, там, да. Вы свое удалите, вы свое то, что нужно, подберете, а свое удалите. Бутун кандай, жакшыбы? Бутун адреналин чуркаганды. Вот, простая анатомия. Адреналин чуркаганды анда вот. Чыркап эле жүрбөйт. Все. Адреналин чуркаган анда вот. Что за беспредел болуп атканда? Жан керек болгон чуркайсың да.
Конкретно, по-любому, чем? İkinci. Вот. Здесь только вот это. Дальше вот эта основная дверь сама. 아니 뭐야 다 썼음. И уезжал. Бишкектин Чүй Исанов көчөлөрүнүн кесилишине жакын жайгашкан түнкү эс алуу жайында чер жазып отурган кардар ошол жайдын дааратканасынын эшиктерин уруп тээп талкалап салыптыр. Алгач окуя боюнча түнкү бардын күзөтчүлөрү бейбаштык кылган жаранга келтирилген зыянды төлөп берүүсүн талап кылат. Ал төлөгүсү келбей чыр салып баштаганда гана 102-ге чалып милицияны чакыртышыптыр. Милиция келген маалда эшикти сындырууга шектелген адам сол колу таңылып, мойнуна асылуу жүргөн жигит экендигин ал жайдын кызматкерлери көрсөтүп беришет. Кафе бардын жетекчилиги ар кандай кырдаалдарды эске алуу менен талкаланган буюмдарга карата өздөрүнүн айып өлчөмү жазылган кагазды кире беришке коюп коюптур. Андагы жазылган бааларга караганда даараткананын эшигин сындырып бүлүндүргөндөр 40 000 сом төлөөсү керек экен. iPhone 5, iPhone 6, Mi 4X, Huawei. Что еще? Завтра заберу. Нет, мы сами. До 25-го заберу. 25-го 11. Да, еще нам, да, сегодня? Снова что? Случай. Обязуюсь. Забрать. Обязуюсь. Я тоже юрист. Эч себепсиз эшикти талкалаган жигит 40 000 сом жана достору менен биргеликте буйрутмасы менен биригип жалпы суммасы 53 000 сом төлөөгө дуушар болду. Бейбаш жигит айтылган сумманын баарын ордунан төлөп бере албастыгын айтып, жарымын ордунан төлөп калган акча үчүн досторунун кымбат баалуу чөнтөк телефондорун убактылуу күрөөгө коюп чыгып кетти. Кетип баратып жөн кетпей тартип сакчысына карата коркутуу сөзүн айтып, өзүн УКМКнын 9-бөлүмүнүн кызматкери болоорун жар салууга үлгүрдү. Давай не гадали. Попроще ты будь. Сотрудник бекінген бі, асын алып Мұрат Топтыры, Американ шығар алып береді. Қана алып береді. Мурат, не дадат бұл сізге? Қасымов Мұрат Бали, сотрудник бекінген бі, старший опер уполномоченный, 9-й отделный. Төрті, стойте алды. Сізге міне қорқытқан сөздерді айтып отыр ғой? Қорқытқан гражданин. Ja. İçim oru, kaçıyla dolu. Ayağı oru tavuk. Skolu çıkaran oru, gözlerden. Başka bir dostum. Ne yapsamadı? Dediğim kolumdan bir çıkındım onu. Kolumda sonunda kasım bir de bir kız var. Sen çık gel. Administratöre boş böyle. Demek ki yaş geldi. Koymayı dedim biz akşam alıp gidersen geldiyiz. İstanbul'da da pazar gayrı. Ne olacak dedim. Kayıkır bakırsam bir kere Moğostan'da gittik. Gücüne geldim. Toktop kaldı. Kaç gün önce ahırına gelip kaldı. Yine var ya. Kaçıp gitip kaldı. Su içtiniz mi? Su içtik abi. Ali'yle gördüler. İçki vurdu. Dedektörü. Olmayan vurdu oldu. Çıkan ben bir sefer kayra boğumdan bir mor tat günezle morlarım var ayrı. Anam çıkama hoş getiriyor. Atanı İspanya'sı. Yok.
Ашбозчу болуп иштеген аялды тиричилик техникаларын оңдоочу уста чакыруу боюнча келген маалда сабап кетти. Бул окуя шаардагы бильярд клубтарынын биринде болуп өткөн. Жабырлануучунун айтымында, иштебей калган тамак жылытуучу мешти оңдоого келген уста аны негизсиз жерден сабаптыр. Алып кетет болчу микроволновканы эшикке алып же эметип коюп анан кайра келип Канчасын берилип турат, массаж. Ошо үчүн узундар дейт го. оңдой элек болчу да тигинчи звук үндөтүп чыгып атканда микроволновканы. Чакыруу боюнча келген милиция кызматкерлери аялды сабаган учурлар жазылып калган видео көзөмөлгө көз салып, жабырлануучуга тез жардам кызматын чакыртты. Ал эми окуя болгон жайдын коопсуздук жагын көзөмөлгө алган күзөтчү аялды сабап жаткан маалда жетип келип арачылап калганын, ошондой эле уста менен администратор пикири келишпей ушул жаңжал болуп кеткенин айтып берди. Оңдогон бала экен, мен келген чүңгөлүмчү. Билбейм, акчасын ала албайт деп жүргөнчү. 800 сом оңдогон, 600 сом оңдогон. Администрация акчасын берип аткан поорукка изылдашышкан. Кыз кишилер менен бизде изылдашпайбыз. Баары Жүзүүчүң албайт го. Siz sağağını gördünüzmü? жок. Алло. Kamerada siz de giripsiz içine. Жок, мен кирип, мен ошо сөгүнүп атыптыр. Мен кирген, мен чыгарсам. Ордунан турууга дарамети жетпей бозалачанга бөлөнүп, бети башы жарылып отурган жигитти кафенин чыга беришинен 4-5 белгисиз жигиттер сабап кетиптир. Жабырлануучунун айтымында чоң муштум жигиттер анын жанындагы 5000 сом акчасын алып белгисиз тарапка качып кетишкен. Тура албайт, голова болит. Бутуң оорутабы? Жок, вообще целый день мороз. Турайын, турсам үйгө кетип калыптым да. Скорый керекпи? Керекпи? Не надо, кетем. Эшең ооруган жок? Сен телефонуңду алып кетиштүбү? А? Сен телефонуңду алып кетиштүбү? Акчамды. Акчаңды алып кетиштүбү? Телефонду дагы? Турбайсың, байка, өйдө турсам? Жок, тура албай атпырабыз, эме скорый. Турам, мен азырчы. Bizde öyle dursan alır. Bütün Атын ким сен? Келем, өйдө турсам, жок, турайын, хорошо. Бирок базы состояние жок койсом, мен ошо трамвай асфальтка чыккам. Скорый келет. Пожалуйста, байке. На, телефону, мой телефон. Вот, мен акчам алып кетиштим, жок. Телефонум калды. Kaç akçağı alıp gitti? Ne? 5000. 5000'e жакын болчу. Сен балдарды таанысыңбы? Ну, полицияны таныйм. Полиция tanıysa. Ооба, таныйм. Байке. Жүрбөйсүзбү, отурбайсызбы? Прочёска кылбайлы. Жүрбөйсүзбү? Biz istebeyli ошол балдар. Байке, сенесизби? Мен эчимди сатпайм, эркек. Мен келдим, эс алдым. А вот мен сабап кетишти. Всё, башка эч нерсе айта албайм. Ошо сабап кеткен. Yok ошо сабап, телефонун салып, акчаны салып кеткендир го. Жүрбөйсүз. Ошо Телефон алган жок. Биз ошол балдарга карап чара Акчам жок, бирок телефонум бар. А, телефонуңузду алган жок, акчаңызды алган жок, э? Жок, акчамды алдым. Телефонумду алдым. Бутуң оорутабы сен андан? Билмесин, мен өзүм операция болгом. Документериңиз барбы жаныңызда? Кимсиз? Документим үйдө. Кайда турасыз? Фамилия, атыңыз? Дордой Актылык. Алар да мас, мен да масмын. Мен мас болгондо мына акыл элим эми келип атам. Бирок алар 4 бала. Элесе 4 балага бир баланы алдычы. Тимел зым сүрөөнө сүрөбүй байке. Алар примерно билбейсиң каякта жашаган. Каяктык балдар экен. Байке кафеден түр түшүп кеткен үчүн жана эле уругайсың. Чакыртылган тартип сакчылары жабырлануучуну арыз жазсаңыз анын негизинде бебаштарды таап жоопко тартабыз дешсе, негедир ал арыздануудан баш тартты. Чыгып кеткен соцшоттор. Özlerinde doktor saladı. Дөгөн жоксуңуздар. Они все вместе вышли, там начали что-то драться между собой. 5000 сомун алып кетти деп атат, бирок заявление жазбайм, эч кандай немем жок деп. На, жазбайм. Анан скорый чакырдык азыр, бутум ооруп атат, кийинде деген. Бут эмес, бош денем ооруп. Өзгөрүш айылы. Ата өзү 5000 сомун алып, эми мас экен, эми 5000 сомун алып кеттим. Калтпайсызчы? Анан телефонду алып кетти. Акчам алып Жүрөм ошол менен, эркектин менен заявление жазбайм мен. Жыл 1994-те. Вот так.
Мен қысқа телефонға берем, ақшам бар болчу, эсип алып Тапай дептер ақша біреуді сындырып алайын дедім, бірақ жаспаймын. Бір ақшам бар болчу.